Bahagia Dato' Sri, Datin Sri, Mr. Jerry and wife, Miss Jessie, Puan Mentor, Mahaguru, Puan Mahaguru, Diamonds, para leaders dan rakan jenis sekalian. Okey, nama diberi saya ialah Parmeswari Subramaniam. Saya seorang suri rumah. Saya berstatus one star founder master dia. Frontline saya 1,250 orang, empire saya 1,300 orang. Saya nervous. Okay. Saya syukur kerana dapat pijak di bumi Afrika Selatan ini. So first time saya tak pernah hadir ke C3 lagi. So terus qualify ke Terima kasih Datin Sri kerana bagi saya peluang ini. Tak sangka saya boleh berdiri dekat sini hari ini. Saya memang sangat happy. Terima kasih juga kepada Tuan Mentor dengan Puan Mentor yang menyediakan circle yang positif, bagi banyak toolset untuk saya improve dalam bisnes saya ini. Tidak lupa saya juga dengan Tuan SJ, Cik Zarin, dengan upline saya Tuan Saravanan. Dan guide saya sampai ke sini. Sebab ada masa saya ada down, mereka bagi saya motivasi yang sangat positif, suruh saya buat. Okay, so kenapa saya pilih bisnes public gold ini ialah first saya memang jadi penyimpan emas. So saya tengok setiap kali saya tengok TikTok, saya tengok ramai achievers, dealers, dia orang sharing tentang emas. So saya ingat boleh buat duit kot. Okay, saya pun ingat nak jana income. Lepas tu saya tanya dekat Tuan Saravanan, macam mana nak jadi dealer? Tapi saya tak tanya banyak soalan, macam mana dia punya income, macam mana dia punya further. Lepas tu dia kata, you nak jadi dealer, you kena grab package dealer. Lepas tu saya pun grab saja. Saya grab, dia kata, saya tanya dia, macam mana saya nak pergi ke social media sebab saya tak tahu Facebook, saya tak tahu guna IG, tak tahu guna TikTok, memang zero. Lepas tu dia kata, you attend training. Okey lah, saya pun attend training. Tapi first saya punya PLT tu marketing edition. Oh, saya join PLT tu, saya rasa wow best. Banyak benda saya belajar. Saya boleh buat konten. So first saya punya konten saya buat dekat TikTok. Saya tunjuk muka terus sebab saya nak beranikan diri. So saya tunjuk muka, saya buat konten. So sampai 3 bulan saya tak berjaya sangat. Lepas satu konten saya shoot, baru saya dapat frontline dari TikTok. Saya memang aktif dalam TikTok. Lepas tu one by one saya join training semua. Lepas tu saya join MDC. So saya punya upline kata join lah MDC. MDC tu banyak perkara yang boleh belajar. So first saya punya MDC tu 5.0. Saya join 5.0. Saya tengok ramai achievers. Macam saya juga ada suri rumah yang berjaya. Oh, saya pun ingat, oh suri rumah boleh berjaya, saya pun boleh. Saya pun ambil keputusan, saya belajar. First itu saya tanya dekat Tuan Saravanan, Anek, macam mana nak buat live TikTok? Sebab aku tak pernah buat. Habis tu dia buka dia punya phone, dia tunjuk live macam mana dia buat. Lepas tu, lepas 4 hari MDC pertama saya 5.0, saya terus buat live. Semua saya buat tunjuk muka sebab saya tak nak tunjuk tangan. So saya tunjuk, dari situ saya dapat banyak customer. Dari TikTok memang saya dapat banyak customer. Saya step by step. Tapi masalah saya masa 2023-24 saya ada lagi 6 frontline nak capai master dealer. Sebab saya letak cukup target. Macam mentor kata letak 1,000. Tapi saya takut nak letak 1,000. Saya letaklah 300 dulu dapat master dealer. Lepas tu pre-FMD. Saya letak 300. Tapi tengok-tengok lagi 6 orang tak cukup. Lepas tu the second time macam tu juga saya buat kesilapan. Saya target 500 orang. Macam tu juga 6-7 orang tak cukup untuk FMT. So sekarang ini memang tak letak 1,000, letak terus 3,000. Letak terus 3,000. Saya memang tak kecil. So last financial dapat master dealer, FMD 365 kita. So this financial year saya harap dapat club 1,000. Memang harap club 1,000. Dan saya nak bina saya punya empire sebab saya datang rasa macam ada kawan tapi saya tak ada team sebab
sebab dealer saya tak aktif, cuma 3-2 orang saja tak aktif. So saya rasa macam lonely. Saya nak bawa, saya nak team, saya nak ajak dia orang. So saya bakat. Okey, saya bakat dalam, bagi saya 5 minit. So stop cakap pun masa. Okey, saya memang ambil foto semua ni, saya share dalam group customer saya. So saya minta dia orang buat pool. Saya kata saya nak sharing macam ni, dia orang nak, dia orang cakap nak. So I pun bagi dia orang bakat dalam grup. Lepas tu dah lupa. Okay. So saya memang rutinkan macam mana saya dapat PJLX ni. Saya memang rutinkan saya punya content, saya buat live, dan saya follow up saya punya customer one by one. Aktif tak aktif, saya pergi personal touch. Saya satu-satu saya message, then dapat dia orang semua aktif. Dia orang pun seronok saya pergi dengan one by one. Then apa nak kata? Okay, so sampai sini saya memang rasa happy. So